Wow, kesana ko muli. Kado ko bita may pun medlang bo. Mon malam kang sam tuke ni channel ason thod. But what to do? Kang sama porke pechum phetse ke तुम्हें फिना के जाओ. Jokes apart, कौन सी बैंक बना के रोज देत पो? मन तने पेन के में थांग बना चेरोस नंग जी. अथे कमेंट लोग ता नंग मिना बना चेरोस था बुको सिटी. रोज लोग के जाओ. अब तोर से कang sam chot content king sam se non ke ning kanta kimi roast kimi video ta kimi lapen ni mithang mata kimi kadu kawita kimi laposi roast na akimia video phan kedam tang sengkan isi video do trending pic sitame meme along bang hindia film tum ni si KGF 2 Puspa 2 ka selam le lale ko pia pol. Yes, I am talking about Ase Ang Tong Part 2. Penang ato ng pupu, lahin luman ang say. Yes, roasting is my content. Haters sa tumpan lam taysi, ni kiuria mekri na meng hinda set na, lasi megdog plum jaton pele, ni video ng lang tu. Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Joke support, nili henu sot kuru, lasi naman pir bukai tang tumpan lam te apuru. South Indian na film pensi apart ka selam pangcheng lo kamasi apart ka selam dun chihong waret. Sita me part pen ma sab ta kachira babida titi. A video ke cheng hud bang part vana hud a music do. Lata a video release data phirita me aluna prank bang jud un ela. None pong labang so video lang mata ektor me thang malo lake Samsung tisu o I mean Samsung tisu. Ranam ranita edon dun preme kitu mafan Nega matha ke enta la part 2 long bangke asupu pubon pulo sitame kali ame thang amat part 1 actress afan ke epong mejang irama se chitoy juila I mean la so se na pha non part 2 long bangke actress kimi Miss Mirjalin Timungpi lang pamita Mirjalin ma Mijalin do lasi amen tok yi putang te tok pamen ang ji mukona ne thek long ma akaprek men hangrong plute part 1 no actress fan bangke long one delo non bangke part 2 la lasi actress ta kimi vinang ate phalong no de alar abong phan pulu itum a real life long director ta la boson si nang set do nang ji pulu hala a footage salam bang le belek lo he sitamel bang so video long a cameraman bang hini la bang ke lam lo he sita cameraman pupen bilong ing tiktok shot ke inur bang konar lo oh hala inur bang ke hidden camera se ke ot la posi amen da high check lo a video title introduction ateng te gache chok je theng do pic jason nang panang kelong kini apong tinta ki jui langsun ke langdam amunisi ke sarjong apu ke dar that pikbon lasi abong penjui det ate penjui det lo nang panang kelong kini tuani singka reng me pu te mati akang duk silong lok le ranam ranita edon dun preme kitu mafan wah akeng ke dam lege lang mi kya chal hai abe o budhe nang me kona si ka jibi mati nang me kom tang lo de nang urli wangali nang chusang jafi tandora de chere
tang do de ji te mati nang me ka theng nu le. Once upon a time, there was a man called Emran Hasmi. Dakta dolo, eho disia porke. Halake non, lamarjan appeared hilong pen extinct ele. Generation by generation, apu pen apo pen asu. Asong tak taxi, non bangke Samsung tisul. The living generations of Emran Hasmi. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ एक्टिंग है कोई गलत सीन नहीं है masaba के expression do nangi apollo let's not talk more about that la persona content anon ke karbeng lo dulu we must thank them la bangso actor ke debut hur pensi la pona gache thank hai na gache thank I chengta pege che harlu pen non ma ke pege che lu thank to all masi khulalo barla por chit nangke klang video bangke page umnun lan non ning kreng pi ko anakang sama por ne hur bangke aperi te enang we none phoma ke pechu ma hedelo ko marli direct atilup si pe klang pin lo part 1 lo mangke pechu chung la petot ko marli non part 2 lo mangke kache patuk atheji tamelong ponelo jong si tum compare them part 1 la pen part 2 pulangte let's see the camera quality bang pulangte part 1 long mechet kali 100x far more better than part 2 actress bang ke bang hita timung pipina pod rj ke mesen san sita me acting la pen smart bang pulangte korpi kiara bang me muchet la 100x better bang a channel mate a production ke upgrade mate ang song lok se kalu dun sita me la Samsung Tissue Entertainment YouTube channel ke aber lok se ke her minus na thula na bar ke pata ke balu ko morle that's it for today I hope you guys enjoy it